Ngiyabusela egameni kaJesu kuphi nakuphi lapho ukhona khona. Upholeke naleli thuba lelihle lekulalela iRhapsody yemaqiniso lokuyincwadi yaNkulunkulu lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Lemuhla-ke lisomfo 5 enyangeni yaBhimbidvwane emnyakeni wa 2025. Lamuhla-ke umfundisi Chris uthi waphola lokuthide ngesikhathi ukholwa. Amen. Kanti-ke uvula umlayeto wakhe ngaJohane 3:16 lapho khona live laNkulunkulu lithi ngoba uNkulunkulu walithanda live kakhulu kangangekuthi wathi made wanikela ngemvodzana yakhe lekukuphela kwayo kuze kuthi noma ngibani lokholwa ngiyo angabhubhi kodwa abe nekuphila lokuphakathe. Amen. Ingcenye lenhle kakhulu yelivangeli akusiyo nje kuphela ukuthi Jesu wefala noTefu nekuthi watinikela ngenxa yethu, kodwa ukuthi usinikete lokuthide esikhundleni saloko kuphila lokuphakathe. Lelinye lemavesi latiwa kakhulu eBhayibhelini uJohane 3:16 lothi ngoba uNkulunkulu walithanda live kakhulu kangangokuthi wathi made wanikela ngemvodzana yakhe lekukuphela kwayo kuze kuthi noma ngibani lokholwa ngiyo angabhubhi kodwa abe nekuphila lokuphakathe. Lokhu kusho ukuthi wonke umuntu lokholwa ngoJesu Kristu uthola ukuphila lokuphakathe. Kunesiciniseko saloko ngalesikhathi ukholwa ngoJesu uyakuthola lokuphila udzingi ukuthi ulinze noma-ke ube nelithemba lokuthi udakuthola ukuphola ngekushesha. Johane 6:47 uthi ngicinisile ngithi kini loyo lokholwako unekuphila lokuphakathe. Akusiso-ke sethembiso salokuthide lokutakwendeka esikhathini lesitawu uthi nangabe ukholwa sewuvele unako. Amen. Ivameke kuba buda ukuthi niyakholwa yini kuJesu bese labanye bathi kunjalo bese ngithi ngabe kukhona yini lo wakuphola ngesikhathi ukholwa. Ngifole ukuthi-ke bantu labanyende bebedeke isiqiniseko abazange bafundziswa ukuthi kunemvo lemangalisako leyenteka ngenxa yekukholwa kwabo kuJesu. Inkosi-ke beyibeke baleni lokholwa ngimi unekuphila lokuphakathe. Haleluya. Incwadi ya 1 John 5:11-12 ithi bufakaze ngilobo ukuthi uNkulunkulu siphe kuphila lokuphakathe nalokuphila kusemvodzaneni yakhe. Loyo lona imvodzana unekuphila, loyo lode imvodzana yaNkulunkulu ude kuphila. Nakalemisho nangabe unaye Jesu Kristu unekuphila lokuphakathe. Ngakho-ke ungathandazeli kuphila lokuphakathe. Livesi 13 libalulekile kakhulu ngoba lithi nginibhalele lokhu nina lelikholwa egameni lemvodzana yaNkulunkulu kuze nadi ukuthini nekuphila lokuphakathe. 1 John 5:13. Amen. uNkulunkulu ufuna-ke wadi ukuthi unekuphila lokuphakathe. Lwadi lunjengalo lushintsha konke. Nangabe wadi ukuthi unekuphila lokuphakathe lokho kutawuba nemthelela endleleni-ke lophila ngayo. Awusaphili ngekwesaba noma ngekungabada kodwa uphila ngekuthemba nekuncoba wadi ukuthi unekuphila kwaNkulunkulu. Haleluya. Kuqhubeka nesifundvo sethu salomuhla ungafunza 1 John 5:11 kuya 13 na Johane 3:36 kanye na Johane 5:24. Amen. Kulesikhathi sanyalo-ke sixoxisana ngomthandazo nidawuthanaza emva kwami nithi babi lothandzekako. Ngiyabonga ngesipho sekuphila lokuphakatha ngaJesu Kristu. Ngiphila nginanembeza lomuhle futhi ngihamba ngesibinzi nangekuciniseka ngoba ngiyati ukuthi ngivikelekile kuKristu. Ngiyabonga ngalesipho lesiligugu lesishintsha kuphila futhi lesinika abantu emandla ekuphila ngekuncoba ngekuphuphuka nangempilo onke malanga ngegama likaJesu Kristu. Amen. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele iRhapsody yalomuhla. Amen. Siyakumema-ke ukuthi wende Jesu abe yinkosi yekuphila kwakho ngekuthi-ke uthandaze nangu umthandazo emva kwami. Shano-ke uthi Nkosi Nkulunkulu ngiyakholwa ngenhlitiyo yami yonke kuJesu Kristu imvodzana yaNkulunkulu ophilayo.
Ngiyakholwa ukuthi wangifela futhi uNkulunkulu wamvusa ekufeni. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yokuphila kwami kusukela lomuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakatha, sengidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi, ngiyekusinzisa umphefumulo wami. Nyalo sengumfana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakuhalalisela nyalo sewungumfana waNkulunkulu. Kanti ke kufunza kabanti ngempilo yakho lensha kuKristu. Sikhona njengelibandla laseChrist Embassy eSwatini. Ungasishayela ku7607 2865 noma ke 76124 noma ke usibhalele eposini lefu lembane lelithi ce@swatini@gmail.com. Siyabonga. Kanti ke ngifuna ukuthi ukhumbule ukuthi kulalela kwakho kwale Rhapsody yemagciniso lomuhla akukabi nje yimvo ukuthi uyiphole ngeliphuba, kepha kube yimvula ehlelwe uNkulunkulu kujinja impilo yakho lamuhla. Amen.